ali uveren sam da Demokratska stranka, pre svega zbog podrške koje dobije u narodu, među građanima, pokazuje da politika ima i svoju drugu stranu, svoje svetlo lice. Danas u Srbiji postoji jedna rečenica koja, baš kao i u prethodne 2 decenije, urušava profesiju politike. A to je rečenica koja počiva na stereotipijama i predrasudama, da su svi ljudi koji se bave politikom isti. I ona me podsjeća na onaj stav o ženama ili muškarcima koji su takođe deo stereotipa. Nisu ni sve žene iste, ni svi muškarci isti, ni svi političari, lekari, sudije, pravnici, ekonomisti isti. Ima dobrih i loših ljudi, sposobnih i nesposobnih u svim profesijama, među polovima, u svim institucijama. I zbog toga treba da podstaknemo one koji dobro rade, koji pokazuju svoju vrlinu, koji su spremni da žrtvuju, baš kao i Sveti Georgije, nešto što im je bitno, ponekad i svoj život, zarad opšteg dobra.